Kibru kiba omlak bantip tikna, baki wan nakono keseng, kilapan kelomar, da ke baki lau, bat penpra, ya ki jingpen itenat yau ding Christmas, bat kilakan jatru ya ki tiar kiba pen itenat hakaba kilaperta, Jai Sri Ram, hakapor bagi penjot bat penjulor ya ki jingpen itenat yau neu ding Christmas. Ka video jong kene ke jingle, kalau Supreme State hakirasan social media, hakaba nak liang Additional Deputy Commissioner of Police, O Rajesh Dondotia, ula bentikna ya kene ke jingjia. Ula ongru bagi pulit kidang pelong ya ke jing tokit. Halor kene ke jingjia tang bahadu menta om don bawan pan ujor ya kene ke jingjia. Ha kene ke video lak ban yoi ba kene ki breu kilatan bat lau ya ki jing pen itanyat ya uding Christmas bat ki waide ki jing pen itanan bat kene ka street food festival kadai ke pelong da ka wei ko company jong ki breu simen. Lak ban yok sngewru ya ka wei ke breu kabala perta ha mikrofon kabal kalpat ya kene ki breu ba kimdai pan julor ya kene ki jing pen riam. Please आप destroy मत करो. If you have stuff, I totally agree. बस आप destroy मत करो. वो किसी की मेहनत है. मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जय श्री राम जोर से. एक बार फिर से सब बोलेंगे. जय श्री राम. मैं एक क्रिश्चियन हूँ. ये मेरी कंपनी है और मैं फिर भी यहाँ खड़ी हूँ. But I would like to request each and everyone हाथ जोड़ के प्लीज do not destroy any